Abashinwa bashatse kumuha miliyoni 5 z'amadolari kubera forumire yavumbuye. Dr Manirafasha Ababeribamba yatangije uruganda rwihariye mu Rwanda. Abahanga mu by'ubuzima bagaragaza ko umubiri w'umuntu ukenera intungamubiri ziri hagati ya 40 na 50 kugira ngo ugubwe neza. Izi ntabwo zibonekerwa rimwe mu biribwa binyuranye, byaba ibinyobwa n'ibiribwa bisanzwe. Inshuro nyinshi hakenerwa food supplement cyangwa inyunganire mirire. Kwifashisha food supplement ni uburyo bukunze gukoreshwa cyane mu bihugu byateye imbere, aho umuntu ashaka imbuto z'amoko anyuranye arimo n'ayatapfa kubona aho ahahira abikura muri food supplement. Mu Rwanda hari uruganda rumwe rukumbi rukora izi nyunganira mirire rugezweho ruzwi nka Analeko Limited Alpha Nature Resources Company, rwatangijwe na Dr Engineer Manirafasha Emmanuel wiyemeje guteza imbere ibiribwa byafatwa nk'imiti itagira ingaruka ku mubiri. Numwe mu bahanga u Rwanda rufite uzobereye mu bijyanye n'ibinyabuzima n'ubutabire, by'umwihariko gukora imiti itangiza imibiri hisunzwe umutungo kamere. Uyu muhanga mu bya siyansi yize mu Bushinwa muri imwe muri kaminuza ikomeye ku isi, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga PhD. Afite forumire nyinshi yahanze mu gukora imishinga itandukanye. Guverinoma y'Ubushinwa yamwemereye byinshi birimo n'akayabo k'amafaranga ngo azibahe bazishyire mu bikorwa, ariko Ayiberibamba azizana mu Rwanda. Nk'ubu yifashishije ibyo yize, yakoze forumire y'uburyo yakusanyiriza hamwe ibimera bitandukanye agakora inyunganiramirire zishobora gufasha abantu kubona intungamubiri zose zikubiye mu bimera nk'ibinini cyangwa mu kiyiko kimwe cy'ifu, n'ibicuruzwa bifasha umubiri kugira imbaraga zikwiye kandi akagira ubushobozi bwo gusohora imyanda mu buryo bukwiye. Iyi forumire yakoze yayisabwe n'Ubushinwa bumwemerera ko bwamuha miliyoni 5 z'amadolari n'ibindi bitandukanye ku mwene gihugu, birimo kumuha imitungo mu Bushinwa n'ibindi, ariko arinangira arataha atangira kubikorera mu Rwanda. Kwanga amafaranga kwa Dr Engineer Manirafasha gushingiye ngo kuba yarasanze iyi forumire ye ifite ubushobozi bwo kuzabyara amafaranga arenze ayo yahabwaga, ndetse ikaba yagirira akamaro u Rwanda nk'igihugu akomokamo. Mu nyunganiramirire yavumbuye harimo izwi nka Metobuster, ikoze mu buryo bukomatanyijemo ibihingwa 12 birimo ibiboneka mu Rwanda n'ibitaboneka, birimo ibinyamafu, ibinyampeke, imboga n'imbuto. Bikubiyemo intungamubiri zose, habamo nk'ifu y'ibitoki, iy'ibihaza, amapera, uburo n'ibindi. Harimo kandi n'indi nyunganiramirire izwi nka Metabuster, ikozwe mu buryo bw'ibinini. Icyo kinini gicomekanyije cyifungurira mu mara mu kwirinda ko aside yo mu gifu yacyangiza, hanyuma kigafasha umubiri gukora ingufu. Ni muri ubwo buryo rero Dr Engineer Manirafasha akorana ibikoranabuhanga rihambaye, byose abyikorera binyuze mu ruganda rwa Analeko Limited. Abashinwa bamaze kubona yuko uyu mugabo yanze kubagurisha forumire ye, barumvikanye abafasha mu mushinga wo guhinga mu nyanja, nawe bamwemerera gukoresha laboratoire zabo zihambaye zidapfa gukorerwamo n'abandi banyamahanga gukora imirimo ye. Metobuster ikoreshwa umuntu afata ibiyiko 2 agashyira mu mazi akavanga akanywa nk'uko anywa icyayi, kandi nta sukari iba ikenewe kuko yahawe uburyo bw'umwimerere buyisimbura. Ifatwa mbere yo gufata ibindi bintu ibyo ari byo byose. Metabuster yo umuntu afata ibinini 2 mu gitondo na nimugoroba, nyuma agafata amafunguro. Agapaki kamwe k'amagarama 150 ka Metabuster kagura ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko uramutse ugiye kugura ibirimo byose ahandi ku giciro ushobora kugera mu 400 by'amafaranga y'u Rwanda, kuko ahandi batabifungira mu gicupa kimwe, ahubwo babitanga mu mapaki atandukanye. Metabuster yo uramutse ugiye ahandi bafunga buri ntungamubiri ukwayo, intungamubiri, vitamine, ibivumbikisho, imyunyungugu n'ibindi. Ushobora kwishyura agera mu bihumbi 800, mu gihe muri Analeko Limited umuguzi wa nyuma azajya yishyura ibihumbi 40 ku gacupa karimo ibinini 60. Ku ruganda igiciro kizajya kiba kiri hasi.
kuko hari ibyo akenera bitaba mu Rwanda. Dr Engineer Manirafasha ajya mu Bushinwa mu nganda zikomeye zifite ikoranabuhanga rihambaye muri iki gihugu, ndetse bagiranye amasezerano yo kumuha amoko menshi y'ifu ya bya bihingwa, ubundi akabivangira mu Rwanda n'imashini yabigenewe ifite ubushobozi bwo kuvanga ibiro 400. Mu kiganiro na Igihe, Dr Engineer Manirafasha yavuze ko afite gahunda yo kohereza 80% y'ibyo akora mu mahanga. Yakomeje avuga ko tuvanga ifu irimo nk'amapera, ibihaza, chia seeds, itende, ibitoki bitunganyije, uburo bw'umuhondo n'ibindi bintu 12 kugira ngo afashe ikiyiko cy'ifu abe afashe kuri buri bwoko, nta na kimwe atarutse. Aho ni kuri Metabooster. Kuri Metabooster ho ngo batumiza twa tuntu tumeze nk'utunini ducomekanye turimo ubusa, hanyuma imashini ziri muri Analeko Limited imwe igashyiramo ifu, indi igafunga, indi igakora isuku inareba ko cyujuje amagarama, indi ikagishyira mu macupa kikinjira mu yindi. Ibara agacupa kakuzura ikagasunika, hakaza kandi gutyo kugeza agacupa gasohotse. Bikorwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ati iyo birangiye dushyiraho ikirango cy'ikoranabuhanga kibuza abamamye kutwigana, hanyuma bikajyanwa ku isoko. Ikirango cyacu kigira QR code ufotora ukabonamo amakuru yacu mu buryo bw'amajwi. Dr Engineer Manirafasha yavuze ko ateganya imishinga itandukanye nko guteza imbere ubworozi bw'inkoko bugezweho zifite intungamubiri z'umwimerere, gukora ifumbire, gukora amafumbire atangiza ubutaka, guhinga mu mazi, ndetse ateganya gukorana n'ibigo bitandukanye na za kaminuza. Muri iyi mishinga uyu muhanga mu bya siyansi ateganya kwagura uruganda, ibyo atumiza mu mahanga akabikorera mu Rwanda, kuko n'ubundi formule zabyo zifashishwa mu kubikora azifite. Ateganya ko mu myaka 3 iri imbere Analeko Limited izaba ari uruganda runini rukubiyemo inganda nto 12 zikora bya bicuruzwa muri Metabooster. Ati dushaka guteza imbere inganda mu myaka 3 byibuze tuzaba dufite abakozi barenga 3,000. Imashini ikora Metabooster ikora n'ibinini na 400 ku munota. Hari n'indi batumije izagera hano vuba ikora ibinini 1000 ku munota. Akomeza ati ubu turi kurambagiza ubutaka. Muri urwo ruganda hazaba harimo igice cy'ubushakashatsi cy'uruganda na laboratoire ipima ibicuruzwa byacu. Reka ducumbikira aha. Nge mwabanaga muri no nkuru nitwa Kukimana Jean Claude gibisanzwe. Iyi ni SF Media TV. Kora subscribe, like na share. Ndabakunda. Stay on touch.